Kei te tino whakahengia te hia o tētahi umanga ki te whakatūwhera toa hoko Waipiro ki te uru o te whaitua o Rotorua. Ara, ki te rohe e kia nei ko Sunset. E kōngi ana tēnei i te mea i tēnei rā tonu nei i te wānangatia ngā ture hoko Waipiro e te kaunihera ārohe o Rotorua. Ka re mātau i āheitia ki te whakaahua i ngā kaitono e tuku tāpaetanga ana ki mua i te mana tuku raihana Waipiro. He oi, ki roto anō i tēnei rūma o te kaunihera ārohe o Rotorua. Arā ka tīmatāia te kaumātahi kraka i te rā nei, te rongohia o ngā tono mai te toko maha tuhuri noa, arā e pāna ki te mana tuku raihana o te hoko Waipiro. Mai te hāpori o Fordlands me te kura tuatahi o Tōtera. I haere a tinana mai te tira nei ki te whakahe. Arā ki mua tonu i te aroaro o Tauaropu, kia kaua e a heitia te tono mai te kamupene Harman, mo te whakatuwhera i tētahi toa hoko Waipiro ki wainga i a rātau. I feel that he's targeting low-income families because a lot of those people and families, the community, live off government benefits and yep, they buy alcohol, they drink every single day where they can't afford to, but yet it still brings me back to the children suffer. This group from Sunset and Fordlands are lobbying our own MP and lobbying myself as to how we can change the Liquor Licence Act to allow communities to have more say. Ki ngā whakamārama, ka re i tawhiti mai te kura tuatahi o Tōtera, arā me e rātu o ngā kura, mai te wāhi e totohetia nei hei toa hoko Waipiro. To me, yeah, it's just to make money. That's all they're here for, is to make money. And I wish they would put themselves in these shoes in that community. There is a need for the Act to change, and this has been seen by the public. And when this new Act is actually enforced, which will be sometime in the next year, it will allow more people to object and have more say. Pēnā rongohia e kore rā nei, he pakanga nui e kore he mutunga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.